Hello mga tugang marinaw to. So yaong kita digdingon yan sa Tagaytay. So maano da kami makakanin bulalo digdi sa restaurant ni Chesas Restaurant. So dito na pagparalo yun. Let's go. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. So guys, magayonon ang view niya overlooking Tagaytay. Yeah. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon when you were shining like a gem in the sunlight, we were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, this feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah, can't explain it. Ooh. You said, do you wanna go out sometime? You don't have to tell me twice. Ayan, minsan lang. Wow, bulalo. Sabaw. Siram kam sa baway, beef na beef. Oh. Lumok-lumok. Kawili. Makilat kayo. Oh, may turbuhin. Sulit. Dahil. Yung kang sabaw. Baba. Pulaon. Solve na, solve na. Thank you. Hoy. Daday mo pigaubos ning panira mo. Oh, kadar na kula pa kaniyo. Ano masasabi mo sir sa kinakakan mo? Mas food sir. Napakasarap. Hindi tayo umusin. I-take out namin. Yan o, boss. Kanin. Ito. Isda. Isda, boss. Sira, tawilis, tawilis. Ano, kumusta man ang tawilis? Sarap mo. Walang buto. Kinagat mo. Malumoy sa ano? Malambot.
Garo sana ano, dagaro sardinas. Okay, sir. Ayos ka lang, sir. Good afternoon, sir. Sir, maabala ko kayo saglit. Kumusta naman, sir, ang food, yung bulalo, saka yung, ano ba yan, tawilis? Anong masasabi mo, sir? Baka rin pala. Bakang baka. Yung bulalong pala, lasang baka. Kala ko palabaw. Malambot, sir, no? Masarap. Lasang-lasang, ano, lasang-lasang kare. O yung ano, tawilis. Bulalo dito sa Tagaytay. Yan. 700, sold ka na. 700? 700 pesos. Ah, yung isang malaki. Yung isang malaki. Sobra pa. Ah, Dito ka na sa Tagaytay. restaurant. Restaurant. Ano to? Chen to, no? Mabubusog ka na. Mabubusog ka pa. Ah, thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Good afternoon, sir. Anong masasabi niyo sa food, sir, dito sa restaurant na to? All goods na all goods. All goods na all goods. Ah, yung bulalo, sir, anong masasabi mo, sir? Malumok. Pero mga interview, sir. Kumusta naman, sir, yung experience niyo dito sa Tagaytay? Okay lang. Kumain ka dyan, sir, sa ano, restaurant. Anong masasabi mo, sir, sa pagkain dyan, sir? Masasabi ko dyan, yummy. Thank you very much. 700, may baon ka na. May baon ka pa. May take out pa yan, sir, ah. So guys, tapos na kitang magkakan dito sa Jesus restaurant. So, ang masasabi ko lang, the best bulalo na nanamitan ko sa ano, sa gabos na kinakanan kong bulalo. So, dahil nakita mo ko para aloy si guys, nagpara comment naman, nagpara interview na ko. So, hanggang di na lang kita, iniyan sa itong manubito. Nagsasabing, bye-bye, I love you. Mama! Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast.